Teh. Teh yon. Teh. Buka teman. Iya teh itu kan natin ko ya bedo parlo na rin. Ini. Perlu apa kak teman? Sengko kan na dito taronya atanya sangkula bapa. Sering sengko rin niya manang bapa teh. Tati sengko minta begina bapa. Ya sengko ku tahu dia mat. Mang kada teh. Sengko atanya ka sapa pole. Sering kaki jitere tenatang bapa. Dia mat. Mun atanya begina bapang. Entar dek tesadi na puhin. So alamat. Tesadi na ruah. Tereta na bapang waktuan. Ya mun iya teh. Mau sengko atraki de romana tesadi. Iya mayumat. Di sengko ya teraki na dek romana tesadi na. King kaki ngocak tibi deki. Iya teh. Sengko lagi ngoca cibi. Ya mayu lah mangkat mat. Kak Sadin. Kak. Buka kile yoyon. Udah pernah apa le? Yang tujukan na le. Ano kak? Ya mat lang bener le bede parlo na dek kak. Tuh liman. Lang ucap dek Sadin aja. Udah pernah apa mat? Masih penting ini. Da iya teh. Sengko kan na dito atanya sangkula bapa. Sangkulan si mat. Kaki pah romo minta sangkulan. Ya begina tang bapa teh. Make bapa dete pada nangemba. Pada burung kake bi teh yoyon. Seko tu na sengko re melo begina tang bapa teh. Sangkulan pangka kira mak latad ke mat. Nomor tuum si teretanan. Mula karma itu si tereta nante. Tang bapa mi tak melo. Sering bede sengko. Sengko re berhak nerima begina ding tang bapa teh. Tak bisa mat. Kaki pah kuntak kira beri sengko. Lah, ada apa teh sengko bi kaki mi tetep taibur. Bapak angkat kira mat. Lebihnya abing sekeluar masuk rumah sakit. Sila anak guru beter. Minta sangkulan. Teong matuan. Lay boleh mat. Mun kita oleh begini tang bapa sengko pakun kita kira mole teh. Karena rabang matambang. Lay boleh mat. Besmat. Lale mo levoin kake. Iya sengko mole teh. Ken sengal kita saja. Udah ku mun perlu sengko atau soalnya rengko. Ara apa kak? Mat lang minta melo sangkolan. Karena riro sekali. Kasih boleh. Iya kak. Kok lemon dah kak? Matangodi. Jaya sangkulannya si banyak. Kota ada kap. Hari jelas sampai santa ada kejual sekali. Tidak kimen sudah kita tanah.
Men, Oh, kakek din. Ya tahu juga natin. Beda perlu apa din? Eki palakuin sebentar kan. ano men? Engkau udah terus jual tanah. Jual boleh din. Jadi kini nama rea jual tanah na. Iya men. Lata ada ya saya kakak lah. Mula jual tanah apa saya kakak lah men. Ya mentero ngakan ala aku din saya laku jual tanah na. Engkau udah sangka salah aku men. Ayolah beri tanah jual berapa kaki? Kaki tak eman din. Jadi tanah na kaki itu strategis. Ya main lah beli men. Pesan-pesan tadi tanah aja. Ya mun kaki lah cek maksa na din. Mahar bisa engkau oleh beli. Ya din. Iya men, si kelangkong men. Engkau lah mulai ya. Ya din, lali mulai din. Jok mon sadin. Pasang kolai jual pada dek kapi. Ya Allah sedekah apa ya keluar tak ngakan pak. Ya sedekah apa. Ya Allah sedekah apa. Ya Allah sedekah apa. Payah. Masalah yo lagi. Ya Allah sedekah apa. Keluar ya tak ngakan pak. Sedekah apa. Masih kata Kak Sadin. Kak Sadin. Ada dah. Kak Sadin ku tertiring ni. Ani ni mabani kangko. Iya yon. Teh. Ada orang. Sini kan ada di nabi kan. Tuh. Lah kelak kaki mat bedena mat. Enggak teh. Ya guru datang resengko. Dari di apa ya kita? Apa ya datang dari Nanangker. Mat, engkau kira ketemu Teh Sadin. Terus jam teh. Tak nanya nana Mat. Teh Sadin ada di pengemis. Masa tuh? Cak aku aja tuh. Iya engkau Mat. Cengkok ki burung atelak tibi. Oh, tadi kaki ngetelak TV gitu. Teh, lamba kaki lo enggak ya. Teh Sadin lamba sengusir sengko. Iya Mat, sengkok enak. Lah karena ada iya teh. Beli semua ngakan sebenihan. Papa saya ngakan Teh Sadin dua. Abala ende abang TV. Mangkana teh, mon sangkolan ko tu tepak tekan nama. Pada pak kau orang saya wajib nerema. Mare tak kening boleh dengar Teh Sadin dua. Pasti tidak ngemis. Iya Mat, bener kakek Mat. Iya teh. Jelas teh. Aja kening kebaik peringatan kang kau berengkake. Benindak Teh Sadin itu. Lalu tengok lah mulai.